Ban penbit penbiang susu ya kilinti kisengkin hakisnong gitau jongka umsning constituency kamtam ban pensuk ya kalik kawan joki paitba. Nakaliang UMLA ka umsning constituency uba Jason Saukmi Maulong. Ulashim khia ban pha jurep eki officer jongka tanat PWD nyongpo division ya ki katuk anitili kisnong kibaladon kam kerki ya ki jingmarmot ya ki surong. Hakatai ka jinglet jurep daki officer ka PWD lalit jurep ya kasnong jentru kasnong Saiden bat kasnong Mautunum. Hakabala ya don langru hakane ka jingjurep da uba di laso SDO ka PWD uba Bibots M Executive Engineer ka PWD hakabala ya don langru kirang ba snong jong kiti gisnong tiba kuntuk ya uba Krishan Lapang na Saiden uba Nishan Makri na Mautunum bat uba Moses Sengkli na Jentru. Katba nakaliang UMLA lalik ban senran da uba Lansio Simli bat uba Joseph Sengkli. Ya kane ka jinglet jurep ka bakarpangi kiti gisnong halor usurok kalalongru halor kanongrem bagi surok kilas niup syabapalat. Kamtam habai day baka jingsim kia do UMLA ban penbahano eki surok hajentru ke ban suppletion ya kaying mani Katolik katba ka snong Saiden kan priang ya ka jingeseng presbytery house nem arjar kat kendai. Hadin ka jingjurep ya kita ki surok layo ru ya ki jingkular ban simkia ban maramotno ya kita ki surok lengba ki officer na katanat PWD. Ana all na kadang tiang ka snong dilo ni di surok di dan kamangin le. Kaliang jongir untuk office tu kayu sempat estimate syaki bahaya estate so office solution bahaya estate basho sa kajiro direction na joki natai ile na try ka kerki te baro ay makerki barba na dagi mio man marobot no ay ko biang man sedang ko biang ko kajin jot nan so kan bahas ko ni labing la onde ay ko biang Kajing inspection mentah singi executive engineer PWD kalong bagane surok hadin bangilayo nadu kastam arhajar saw hadu mentah ti kalak hamrim bakala jotno ti artat bagane surok wasna mansha kade hapor ba kilale emergency plat kam dabyang ya ti halor tak kanongrim wala katar ngi la sumar hita kasnong man penne dagi bun stem mentah Tekana stem bat ngi don kam sipun norba ngi kwa ban kentang ngi mane ti ngi kwa ki bakas nong kan internet bat kan daerenti kat kom sumar jungi hawi de bana surok kom jo la ngi le bahatang kilenti sengking ro la dak kasok ba kam biang kam long kai ti ngi kwa ba dak jingwan isar ngi skam ba kan long ka bejop surok bat isar la kular rengkar baru mele jungi ban ay kene surok ban referring bangi kene makan long ba internet kam da bon ha abede baga referring kalong mulmla ta antat ar kilometer baro hasinong baro ko ar kilometer habade ba ple baging mane kasinong kam kadang bon ba ngilaya nya ka department PWD nginang hab ya isa ka PSI ban tumbiang kiba nginang hab penbiang sa kini elektrik ro gilaj tamba kilai bagi lapun kerja saya hi bang ini yo sa kawe transformer no kasnong kala he kala yar te mentai kala bu substation hangne bahe ban long ban supply lang kini area jungi ke substation ko bahe ba hingi ba kata ba long hi ko job ai ngalam yang di officer ba ging trai lang jungi kasnong to nikok nga pau ki ja ko blai khap tap la kalian juga snong ya ka PWD department dekat apa kerja alam jongki nong alam ke jong MLA puron jongi Pak Jason Maulong yang pala Pak Kerpang mendak segi ban inspection yang kesenong jongi kam tam nama dak jingon kam ya ke bagi ku kesenong labu khmat don MLA ya ke jingon kam po jo kesenong video gini surok de ke jingon kam ke jongi nagalian jo kesenong kalong ba ngidon kam kam tam kini ki surok Slong ki jongi i pemerintah kelas lang manjot berpra but ketika entrance ke pengirung lang tinalat Saiden kaptam kumba PE kadang red keladon kitu widening pan penhe ka ngidon kam ban le black topping ru ya kitu ki jaka ki bangla penhe lang ba kan sup kaliang ban ya pas ki kali kai ke pengi kalong ban adu lang tinalat Saiden hadu hani madan kadayat jong kari boy ka don hang ni kibapun kinong yat nong yang kidon hang ni te kalong ka bajing e ka bakraw la ka surok ka kapnya tingi don ka jingkermen lamba ka jing pha jong MLA prom jongi kinong yalam kidon hang ni ba lansius
mo bagi uai kiba wan yalam khanang sya ke Shnong ke jongi ngidon ke jikermen lang ba kini ke jing ka inspection ke banta ke sngi ngini yo ke surok ke ba bat ke bakongsan ke bangi themu ka long na ke banta ka jing sang presbytery jong ka riboy presbyterian mo kaban salong haga Shnong ke jongi ke balang ki bahap ke nun balang presbyterian ngidon kam sisa ki surok ke leti ke sengkin ke babiang bat ngidang don kam susuru kini ke surok ke balang thumai ban siang rok Tiada ngiyo sakine kalong ke jiker ku bakrau nak benta ke Shnong ke thau to ngi labu ika mamrlom homele negara ke Shnong gowe ke de kalenti ke sengkin kini ke surok ke bawon inspection menda ke sengi nang ta ke umbam umdi hagal yang ke umbam umdi ru ngidang don haga jintuna nang ta ke electricity bat ki we ke jinut kam ki bangi don kam ke Shnong